Kumulation Vibro Session Part hakane ke video ta ngasna namta kitu kibakwa ban tab kami kai hakane ki school Army Public School kuma Shillong kadek Army Public School Shillong Army Public School Happy Valley Army Public School Umroy kidon lai teli hapo Shillong Meghalaya te lada pikwa kum ki permanent teacher hakane ki school ki badan Shillong Army Public School te kadon ka online screening test namta gini kemudian kene ke online screening test kalong kum ke CTET dan MTET kemudian ba shua pinyo apply di post balai hapo kan ke Army Public School pihaban pas shua ikne ki OST ke online screening test kabadai tang namta kiba apply sya kini ki Army Public School dan kami akan ekskurkan te ban lej interview ban lej dalam pas akan rom nilai tang ba lada pikwa ban yo permanent pada dan kam ban pas ya kaneka online screening test tektu ki bakwa ban tab kami kai apo kini Army Public School te sampai ikni ke video hodo ko te ke ban kam te kandon ke online screening test kitarik kilong ka live tarik September hadu shitarik Oktober arjar fly ka online screening test kade kini kitarik mat hila ban register nadu shipo tarik Julai arjar fly hadu shipo tarik September arjar fly teki vacancy menta ke 4 Mei ki hapan pen Mei la ka jong kidon lagi jong ki cluster yong sibuk kum ke Meghalaya kini ki Army Public School ki badai jong ke Meghalaya kidon ka cluster 9 anda pila download ya kaneka advertisement notification pinsa lap hang tu kadang ka next one pilna ban syam ki habok cluster 9 kadon ka Army Public School Umroy Happy Valley bat Shillong lightly kidon santli cluster 9 kawai na po arli na po Assam lightly na po Meghalaya kemudian ba lada pi attempt ya kaneka OST mud ba lada pi fill ro mlelei pila ban post interview ban interview lada kimi advertisement ni Army Public School pila ban apply namta ki interview tang ba ban yo permanent bade pila ban pass bade ya kaneka online screening test te ki post ki debe jong ka PGT mud ba pila ban hikai kelas 11 12 pila kai kelas 9 kelas 10 primary ba jong ki train graduate teacher mud ba jong secondary te ka vacancy kadai jong baro hi exam kadai jong baro lightly ka total marks baro kadai aspa marks te pia ban detail baro lai ni pia ban appear namta kane exam kabadai namta ki school Army School te namta ka PRT bade primary teacher banyo regular akine bade pia ban kaman pass ya ka CTET is compulsory mo namta ki PRT teacher kemudian baran kami ka CTET dan kamru ya kaneka PRT dan kamru ya kaneka OST online screening test kepada jong kineki Army Public School hi tekla don lagi jong hi te ka register between 10 July to 10 September kelas date ke 10 September la dapat ku apply te ka admit card kan kin ai hu ar post number rater nadab nang tab dek exam kada live post September bat shitrik Oktober sentar ke Depok Meghalaya hi pinyo po Meghalaya hi but ka result kin pembi hu ar fly tarik Oktober arjar fly te iku vacancy bade phiaban update hadu banda penmi lengba ki kod khobor ne lengba ki website jong ni skur ki badon ki ko apna apply ma ki bade be jong ki Army Public School ki baset penmi hi kod khobor man la kapor te phiab up hadu ko to kapor mudba pisala ban penon kam ya kaneka online screening test scorecard dakani phila ban lek sik interview jong kini na ta pass ni field ru amlelei phila ban lek hi nam tak interview jong gine ki school tang ba khnum yo regular pade la da fi fail ti don la jong kan ka fix ka regular te yakine ki bom don CTET ro mlelei tang ba khnum yo regular phab appear biang nam ta ka CTET ba pin yo regular pade nam ta ki primary school te ka website nam ta ka ne ba pin yo ba created ki company select ko ka website awesindia.com www.awesindia.com ngasabu ko ka description ro pila ban leh hakane ka website la don baro ki detail sa register ila de haban siu te ka fees claim mention hangne ka advertisement kan no ka fees tambakan kin sim hi ka fees nam ta kane ka online screening test te da leh hang tu ka don pa hang tu hi ma simply kane website ka don ka notice chepang kane ka exam online screening test man pendap ban register bat pila ban download ka PDF nang tu na ko website te sa puli ki detail baro ke be de kane te mar hang tu ka don PGT TGT dan PRT lightly te ki bala ban apply kan mawa ba fidei ban yo 50%
ha lada kadi ha post graduate ne dia graduate tang ba lada pi apply kan no ru video nyo bai 50% aggregate but dia BEd ru video nyo bai 50% sijrong BEd lene DLEd video nyo bai 50% sijrong lada pi dunai ka 50% lada kadi ha ka graduate degree jong pi ne lada ka master pi dunai ka 50% num la ban apply kin shimbai 50% above ye borok likely shimbai 50% above enam ta gijing tim bakam ne select kan website avesindia.com so download ke PDF nang tu ban yo bahai gijing tim bakam syai nam ta kan exam kada MCQ aspa mark kumno ki question paper kumno ke kin sabatai bah kan ka po ka PDF kla down pa gijing batai baro te sa check nang tu ngai kla nang hiban check te ka link na sabu ko description sa check nam ta kan ni basa pendap lada kwa ban appear nam ta kan ka online screening test yang ini gijing tim pleasure